Ja se zovem Osman Kapitanović, planina Zvijezda, selo Ravne. Mi seosko domaćinstvo držimo 10 godina i bavimo se tim. Imamo smještaj, imamo domaću hranu. Mi imamo dosta domaćih gosta, a pretežno nam dolazi strani gosti, a to su većinom Arapi. Ova korona kako je nastala nije bilo toliko gosta, a ovo unazad jedan mjesec, pošto su bile granice otvorene da su mogli stranci doći, bilo je znači svaki dan posjeta stranaca. Apartman sa 4 ležaja, imamo sobe gore u kući, to je 9, znači ukupno imamo 14 ležajeva.